Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku kuya fika Ravuntlhanu. Enhlakani mingisela umngana lona FM na kuhlanganisa kolonga ngisela xitichi xirko nga bakhona ngisela la Gauteng eMpumalanga no West Limpopo na kuma audio streaming ya mngana lona FM.co.za mina ni Khalanga Pet Mathebula ewari smart wa jimo xithlango mo xingetana wa cecana makuna la wandanda semingisela mene kwa mkela kana kwa Africa wa vulavula eka kwa shala tri kusuka Studio 1 again enhlekani lo hindlela yoyole na kufumela kurikwala nga kona we uyime kulonga kulaktatwa kwa Africa wa vulavula yokukhomele namuhla itere vulavula ila nguteka kata mintirho isiku leri hi nga ri vekela tlhelo ra ku Afrika-Dzonga ku na mintlhontlho ya leswaku ku na vatirhi vo tala va nga tirhiki kumbe vanhu lava va ringanelaka ku tirha va nga ri ku na mintirho se ke hi lava ku languta swoswoleswo ku ri xana xivangelo ku nga va ku ri yini ku na milawu leyi nga vekiwa yi vekeriwa leswaku ku ta langutiwa ka timhaka ta ku va vanhu va kota ku va va tirha kahle lomu mintirhweni kambe swi tikomba ngeti milawu yo yeleyo yi le ku heteleleni yi endla leswaku swi nga olovi ku va maAfrika-Dzonga ya thoriwa kumbe ya tholeka sana xiyimo ku nga va ku xi ri njhani hi ndlela yaleyo emhaka leyi lava ku tiva yona mingiseri wa Munghana Lona FM le ka 0860002543 nakona ku ya Africa wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela hi ndlela yaleyo se mhaka leyi lava ku va hi landzelerisa namuntlha ta va ka bulana tatana Mbazima Xilowa van'wana va lava a va ri ka minhlangano ya vatirhi se va ta hi pfuna ku twisisa ku mintirho leyiwani kumbe minhlangano leyi kumbe milawu leyi va yi kunguhate njhani hi ndlela yaleyo naswo loko va kha va yi kunguhata a va yi kunguhata ku ri ku lava ku fikelela yini hi ndlela emhaka leyi se hi nga ta heta lava hi kha hi languta nhlekani lowu kasi xin'wana mingiseri wa Munghana Lona FM hi nga ta va kha hi xi languta ku yisa mahlweni i timhaka ta ku languta siku leri ra sonta ku nga siku ra va mhani ku tlhela ku va siku ra vaongori se leri nga ra vamhani na vaongori swi vula ku namuntlha hi Ravuntlhanu hi ta va hi kha hi languteka ra vamhani hi Musumbunuku hi ta va hi kha hi languteka ra vaongori hi kha hi langute sonta lowu wa ti 12 ta n'hweti leyiwani se ka ra vamhani hi lava ku mi vutisa n'we tanihi vamhani n'we mi nga va na vana ku n'we mi nga na vana ku loko mi languta sweswi mi nga vamhani mi nga ha swi lavake ku vamhani a hi nge ho sungurisa naswo swi njhani ku vamhani nako mi le ku swi kotiseni ku yini ku kurisa vana van'we sweswo hinkwaswo hi ta bula hi swo hi hafi ku bela awara yan'we nhlekani lowu se hi ta va kha hi bula na n'wina vamhani hi nkarhi wolowo hi hafi ku bela awara yan'we ku fika awara ya mbirhi kambe sweswi hi vulavula hi timhaka ta mintirho hikokwalaho ka yini ku kha ku thoriwa ngopfu vanhu vo huma matikweni ya le handle ku tlula vanhu lava va nga lava va maAfrika-Dzonga nako loko u ri ku muthori wehe i ncini xi endlaka leswaku u nga tsakeli ku thola maAfrika-Dzonga loko ve swa koteka ku u langa ku nga va ku ri milawu kumbe ku na swin'wana ku tlula kokwalaho ke hikuva van'wana va hehla leswaku milawu hi yona yi nge le ku hi endleleni mintlhontlho yi endlela mintlhontlho hi mhaka ya ku milawu hi yona yi endlaka leswaku loko vanhu va lava ku thola swi hetelela swi endla leswaku va nga oloveriwi hikuva va thola vaaki wena u ri yini ke 0860002543 hi leyi hi fambaka yona kusukusela sweswi ku kondza awara yan'we yi ba mi nga kandziyisa rito ka nomboro yaliya ya 0657443911 kumbe mi yi bela riqingho ka 0860002543 hi ndlela yaleyo na engeta nakambe nomboro i 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 loko ho endla tani hi ta hetelela hi twa ku kumbe hi kota ku famba hi vona ku yisa ku yini emahlweni 0860002543 a ni kha ni landzelela timhaka leti hi nga vulavuriku hi tona namuntlha ta mavandla lama a ma ri koho ka khoto ya vumbiwa maka ma ringeta ku lava ku ta cincisa va IEC nongonoko wa vona va kombisa leswaku a va kota ku nghenela nhlawulo hi timhaka ta swiphiqo swa vuthekiniki kambe ku xikombelo xa vona xi bakanyeriwe etlhelo se namuntlha a hi twi wena mingiseri hi vulavula mintirho la 0860002543 mi vona ongeti ku nga va ku ri yini xi endla leswaku va Afrika-Dzonga ma vonaka ma nga thoriwi ku tlula loko ku thoriwa vaaki vo huma ematikweni ya le handle mingiseri wo sungula hi loyi nhlekani aye botsa buto mina hi pfukile hi ngo vona hayi pfukile kwala na muhumelerisi swiphiqo swo tala swi suka ka issue ya ku va mfumo wa hina kun'wanyana wu chava ku hakela mali na lava nga vathori va chava ku hakela mali
va tlanga ku issue ya lava va ma foreign national hi vona ti-cheap laborers because va tirha mara na hina kun'wanyana somehow ma-Afrika-Dzonga kun'wana vulolo hi tshika hi va na byona kun'wana hi tlhe hi varisiwa hi milawu leyi va yi vekaka ya issue ya va ku byela hi working experience ma swi vona leswiya a hi sunguriseni leya ya ku chava ku hakela mali mi vula okay ni vula leswi ku na mintirho yo tala ma ni nyika xikombiso kumbe mintirho ya mavoko ngopfungopfu leyi tikaka swinene ku yi tirha hi ku liya hi nge yi back breaking work yo fana na maybe ku baka switina no nyike xikombiso u kuma ku loko wo ta u ri mu-Afrika-Dzonga u fika u ku maybe semente bege yin'we me ni kombela ku mi charge ya 50 rand because swa tika kuma ku semente yin'we maybe nkarhi wun'wanyana yi nga lava 4 kumbe 4.5 kumbe 5 siya hi ku i 32.5 kumbe 32.5 semente yeleyo entikelo wa yona ku va u rhwala misava ya ku taniya u kuma va ri we wa durha va lava ziya wa ku ye i ta fika bumo n'wi nyika 20 rand a nga na nkingha ene a nga na ndyangu u kuma nkarhi wun'wana i lo pitela ri a fika kuma swidakana leswi va nga n'wi nyika swona a ti tshamela we ku hleketelela ku loko ni kumanyana xitenana lexiya ni ta lava ku hlayisa ndyangu a va ku tekeli enhlokweni bitsele kambe ku hlayisa ndyangu mi hlayisa ndyangu hi ku ya hi ku mina tanihi muthori ni ndlisa ku yini kumbe n'wina mi hlayisa ndyangu hi ku ndla pulani ya n'wina phela me ni te na ntirho se loko me ni ta na ntirho wa mina i wa ku n'wina mi hlayisa ndyangu wa n'wina me ni langute swona me ni langute ku ndleriwa switina mara hambi swi ri tano butete entirho loko nkarhi wu pima i fanele wu va wu like nxavo wa mali leyi wu hakelaka wo a wu ringanenyana katsongo na ntirho lowu ni wu tirhaka phela swa vava ku exploitiwa hi butete swi vava ngopfu xin'wanyana lexin'wana lexi hi vavisaka ni vhela ni hundzela ka le loko na ha ri kwala ka heli ya mintirho issue ya ma yi vona this thing ya work experience ya hi vavisa butete ya dyondza ya xikolo mfumo wu ri hi dyondza nese ivi hi dyondza loko se hi hetile va nga yi nyiki mintirho va ku we are under qualified ivi u pfuka u ya tlhandlekela u honors nkarhi wun'we u tlhe ku masters va jika va ku over qualified nkarhi wun'we va ku va lava maybe va vulavula hi 10 years experience ka swin'wanyana va nyike xikombiso a hi vulavuleni hi nga nyiki xikombiso a hi vulavuleni hi i ntirho wihi va nge va lava experience i nga tirhangi i wa ku huma xikolweni i wu dyondzele xikolweni swo fana na ti-engineering loko u kuma ku endle ti-method courses u kuma va ku byela ku va lava experience loko u va u lava ku ta thoriwa u kuma ku nkarhi wolowo we wo huma thexara u vuya u fika u fanele u tshama and experience leyi u nge yi gain u lo tshama loko a vo nkarhi wun'wana va languta va ku fana na driver's license no mi nyike xikombiso a ni ri u kuma ku mi tshami swi vona loko u xava movha a va na mhaka na swa ku u le ku rheyileni kumbe a le ku rheyileni loko u va maybe license ya wena yi date nkarhi wo leha u kuma insurance yi cheap mara loko mele kusuka namuntlha ni ya ni ya endla driver's license ivi mundzuku ni xava movha inana leya ya ndzi durhela insurance va teka ku a wu na experience laha u ta hetelela u chayisa kumbe ku endleka swin'wana swi taniya se na kwalaha ka mintirho va na swilo leswiya loko a vo va ri va swi languta ku fana nkarhi wun'wanyana hambi wo kuma a wu nga ri ku tirheni mara hi ku u qualify khale kumbexana loko a vo swi teka tani kumbexana va ta inana na issue ya ku vanhu lava va nga le ka cabinet I'm sorry to say this mara in fact i ntiyiso ku loko mo cheka vo tala va vo va hundzisile retirement age ngopfungopfu varhangeri va mfumo lowu fumaka a hi vulavuleni loko a vo va ri ya enkomo bo Joshua athula mahashi 0860002543 ya fukupela wara ya 12 a sunguna ni tokuma ngemsaba awara ya n'we ya tawa yimsekwini kusuka kwalano ta amukela tatana Mbazima Shilowa va tshamba va matsala general ku nga huxisi wa Congress of the South African Trade Union COSATU va tlhela va koka isam ya nta ku byela kahle ku va huma kwihi matimu ya vona hi tlhelo ra mihlangano ya vatirhi kambe andakara ku hisitwe kuma ngemsaba ya awara ya n'we ya tawa yimsekwini a hi amukeleni Sesi Lillian Hlavangwana ya Sesi Lillian kulukumba loyi lava ku vulavula na yena a ri premier wa xifundza xa Gauteng naswo a ku ri vice president wa la nga hetela tlhava president wa the South African Transport and Allied Workers Union i van'wana lava nga hoxa xandla swinene ka ku simekiwa ka Congress of South African Trade Union COSATU hi malembe ra 1985 naswo a hlawuriwa xandla xa mutshamaxitulu wa COSATU Gauteng region ivi 1991 ava secretary deputy secretary
ya COSATU hi 1993 ava general secretary. Hi vulavula hi mani ke? Hi vulavula hi tatana Mbazima Shilowa, lava va nga tlhela va na xiave ka ku simekiwa ka leswi vitaniwaka National Economic Development and Labour Council, NEDLAC, leyi ku vulavuriwaka ngopfu hi yona namuntlha. Se munhu loyi a n'wi welawela ni i munhu loyi a swi twisisaka timhaka ta mintirho na milawu ya vatirhi, kumbexana hi yo milawu leyi va nga yi endla yi laku ku Afrika-Dzonga va nga thoriwi. A hi va amukeleni. Tatana Shilowa, enhleka ni khalanganela ka vayingiseri. ni byeleni loko mi zemba president wa SATAW a mi tirha kwihi? Inge beko hayi ani ri ku sungula ka mehe ani ri a Anglo Alpha Cement. So ni va xirho xa General and Allied Workers Union yi vitaniwa ku GAU. Oh, okay. Hi ku famba ka nkarhi loko se COSATU yi simekiwile hi ku landza nawu lowuya wa COSATU wa one union one industry, swi boha leswaku tin'wani ti-union yo fana na GAU ti hlangana na tin'wani, van'wani vatirhi va ya ka SAMU, van'wani va ya ka Transport and General Workers Union. Un'wana wa lava va nga ya ka Transport and General Workers Union by that time a ni ri ka PSU services. So hi yona Transport and General Workers Union leyi a ni ri president wa yona. Oh, endzhaku yi nga yi ya hlangana na SATAW. oh, okay. Hayi se hayi ni swi twile. Se hi leyi milawu ku ndliwe milawu, ku na milawu ya vatirhi, ku na va NEDLAC, kambe xivutisonkulu lexi hi nga ka xona i ku lavisisi byi komba leswaku vanhu vo tala lava nga le ku thoriweni ka mintirho ngopfungopfu hala ka private sector siku rin'wana ni lahlekile Pitori garaji yin'wana na yin'wana loko ni kha ni nghena a va nga swi twi no ni vulavula ririmi rihi loko ni kha ni va vutisa ku hala ni ya ku koho hi kwihi, hinkwavo va nga swi tivi. Se ni ya ni ya kuma ku onge ta hi va la tikweni kumbe hi lava nga tumbuluka Afrika-Dzonga lava tirhaka, ivi swi endla ku hi ta na nhlokomhaka leyi. A hi sunguleni kwalano, n'wina mi vona yini ka mhaka ya matholeriwe ya vatirhi vo huma matikweni le handle na laha Afrika-Dzonga? Swi kahle leswaku hi hambanisa leswi nawu vulaku swona eka ku thoriwa ka vanhu hinkwavo la Afrika-Dzonga. Hi swi hambanisana leswi lava va tholaku va talaku ku endla swona, swin'wana swi ri nawini, swin'wana swi nga ri nawini. Hi swi katsakanya na leswaku van'wani vo fana na lava va ndzawulo ya swa vutirhi ya labor mi ta kuma leswaku a va landzelerisi milawu yo karhi. So loko mi languta Labour Relations Act yi langutisa ntsena leswaku xana loko u thoriwa hi ndlela yini, u fane u khomiwa njhani. Basic Conditions of Employment Act yi languta leswaku loko u thoriwile u fane u va na timfanelo ta njhani, kasi health and safety yi vonisa leswaku ku hlayiseka ka wena ku le kwini. So vanhu va le handle va nga thoriwa la South Africa ivile hi khale va ri karhi va thoriwa ntsena loko ku ri leswaku number one ku landzeleriwe nawu. And nawu wu ri yini? Nawu wu ri loko ku ri lava vo fana na lava va nga ti-garage vo tala a va fanele va nga ri kona hikuva it's not part of what is called scarce skills. Kambe hikuva vathori va ti lavela un'wana na un'wana, van'wani lava na hambi i kombela ku hi mhaka maphepha a ni na wona i chava no kombela ku ri i kuma yana increase yo karhi i kuma leswaku va teka wona. Xa vumbirhi i kuma leswaku hikuva va swi tiva ku ri department ya labor a yi na vona ti-inspectors to tala to ti nga famba ti kamba hinkwako, hikokwalaho mi kumaka leswaku u na xiyimo xo fana na xelexo lexo. A hi nawu hikuva i ntsena leswaku vathori a va landzeleli nawu,
na ku Department of Labor yi tikomba yi tlela antirhweni. loko mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku kuna milawu na swo yi fambisa ku yini ku ya hi laha mi nga yi xaxametaka ko na ndzawulo leyi yi hetela ku yi tlela antirhweni hi ya yisa ku yini mahlweni hi ku kuna xirilo xikulu ka ku tshukisela na mahlo loko hetela ku va ko exikarhi ka maAfrika-Dzonga na vaaki va matiko ya le handle hikokwalaho ka ku hleketa onge a va ha tekeriwi nhlokweni loko ta ka timhaka ta ku thoriwa laha tikweni. Swin'wana hi ku hleketelela kambe swin'wana a hi ku hleketelela hikuva loko mi languta lomu hi dyaku kona ka tindhawu ta ti-restaurant mi ta kuma leswaku depending ku ri u ye kwihi mi ngo kuma ku majority va huma ahandle so hikokwalaho mi kuma ku loko vanhu va ri layani va ku no mara a hi ali ku ri vanhu va le handle a va thoriwa mara leswi mi nge no hi fane hi va na ti-skills lavawani mi va teka va ri na xikili xa njhani hikuva leswiya swo ni kota ku sweka le kitchen ma kota ku hi dyondzisa ku ri no lowani mi swi tiva leswaku ri no nyama loko va ku medium rare yi va endlisiwe swilo leswi loko va ku medium yi va endlisiwe swilo leswiwani loko va ku ri no score the fat va vula ku yimisa mafurha hi ndlela ya njhani swa kota ku dyondzisiwa sweswo xa vumbirhi ma swi kota ku ri no loko i yisa plate a munhwini n'wi ta hi le ximatsini ku nga ri hala xineneni so sweswo a swi lavi leswaku ku ze ku ta munhu wa le handle hikuva mi ri hi hava ti-skill kasi a swi ta twala loko mi ku no ku na un'wana wa CEO yo karhi hikuva i na xikili lexi va nga hava le abangini va kombele yena leswaku a va kona so lexi hi fanele ku xi endla i ku fostela ku ri mfumo wa hina a wu landzeleli milawu leyi yi nga vekiwa hi wona lowu mfumo wa hina. Ni tsakisa hi ku mfumo wa hina a wu landzeleli milawu lowu nga vekiwa milawu leyiwani xana ya vulavurisana na vathori ke vongo yi tsan'wa va kutani kumbe xana a va vutisiwangi kahle ku wena tanihi muthori Labour Relations Act yi kahle loko yi tshamisile leswi wena tanihi muthori milawu leyi yi ta kota ku va yi ku sirhelela wena tanihi muthori yi tlhe yi sirhelela na muthoriwa kumbe yo voyamela ya tlhelo ro karhi. A hi sunguleni hi 1993 hi 1993 mi ta kuma leswaku or mi nge ni yana le ndzhaku hi 1988 hi 1988 mi ta kuma leswaku ku na Labour Relations Act yi nga tisiwa hi mfumo lowuya wa xihlawuhlawu leyi a yi nga lavi ku yisa emahlweni timfanelo to karhi ta vatirhi swi endla leswaku ku va na switereka swo tala swa COSATU xin'wana hi May ya 1988 over 3 days xin'wana hi July over 2 days and then endzhaku nyana ka ku famba ka nkarhi mi kuma leswaku loko ku sunguriwa leswiya swa ti-negotiations le CODESA yi nghenisa mhaka ya leswaku na right to strike yi fanele yi nghenisiwa eka constitution na collective bargaining leswaku yi va xin'wana lexi nga kona of course ku hava muthori loyi a nga ta ku ri no a ni swi lavi leswaku vatirhi va va na right to strike ku va na collective bargaining vo to mara na hina a hi kombela leswaku hi va na right to lockout hi kombisa leswaku no lockout yi hava ndhawu eka constitution hi vuye hi swi wina sweswo hi 1993 plus hi 1995 na 1996 loko ku heteriwa constitution xa vumbirhi hi 95 loko ku lunghisiwa Labour Relations Act leyi hi nga ka yona sweswi na kwalayani a hi ngo tshama hi ri hexe hi ri vatirhi hi ri na government na vanhu va lava vo yimela vatirhi a va ri kona va Bobby Godsell na van'wana va pfumela leswaku milawu a yi fambisi sweswi kambe va kona lava va ngo pfumela hi nomo mi kuma leswaku loko se mi fika laha va ta ku byela ku ri ku na vanhu vo tala phela va nga hala handle va lavaku mintirho so
swa collective bargaining a hi twisisi se hi mhaka wona vanhu va hina no chava ha chava van'wani futhi hi mhaka hi huma hi ri handle mi kuma leswaku na hina a hi joyini ti-union na ti-union ta hina ti pha ti onha hikuva kun'wanyana mi kuma leswaku vatirhi a va yimeleriwi kahle ivi mi ku swa fana hambi mi nga ri ka union mi dyeriwa tafuleni hambi ni ri ka union mi dyeriwa tafuleni kambe sweswo swi nyika vathori matimba leswaku va tsan'wa vatirhi van'wana sweswo mingisero mukana nona FM na kana ku Africa wa vulavula eka ku haxela wona twi kusuka a studio 1 lava va twaku i mutivi nkulu loko swi ta ka timhaka ta milawu kambe tatani Xilowa loko mi ka mi langutisa sweswo mina ni tsaka hi ku a mi yi hlayihelo n'we yi huma nhlokweni ma yi tiva kambe loko mi ka mi languta xiyimo lexi a hi nge mi muthori n'wina a mi ta yi landzelela ku fika amakumu ya landzeleleka kumbe hikuva van'wani va ri yi voyamela ngopfu ka vathoriwa ya landzeleleka hikuva yi ri loko khalanga a ri na bindzu rakwe ivi mi kuma leswaku nawu wu ri i ni hakela 20 rand hi awara kambe wa swi kota ku pfula tibuku ta wena leti vonisaka leswaku no 20 rand yi nga wisa bindzu ra wena i nga kota 17 rand a wo ni nyika 17 rand i ya le ka collective bargaining council i ku na tibuku ta mina hi leti ta kombisa leswaku a ni ali no ka ni nga swi koti vo tala mi ta kuma leswaku labour council yi ri hi mitwili yi pfumelana na n'wina so nawu wu kona lowu ngeri loko u nga swi koti i tirhisa leswi kambe a wu ri loko i nga swi koti tekela nawu amavokweni no hayi ni metwele hi ku leswi vanhu vo tala va nga ri ku thoriweni xiswona va hehla ku onge milawu ya hina hala tikweni se hi siku leri kumbe hi n'hweti leyi ya vatirhi mi nga ku yini ku na ku ntshembo wa ku siku rin'wani ndzawulo yi ta pfuka matandeni ku ya hi laha mi nga hahla koho ku na ku tshemba ku vathori va ta swi twisisa ku xikongomelo xa ku va ku endliwa milawu leyi a ku ri ku endla ku ringanisa matirhisanelo exikarhi ka vathori na vathoriwa ku tlula ku teka tlhelo ra ku kumbexana swi voyamela tlhelo leri kumbe tlhelo leriya lava va xidyahlampfi va ri you can never win on the table what you could not win in the streets leswi vulaku leswaku ku na rin'wani tsalo ni nga ri tsala ni ri tsarile timhaka ta May 1 ta siku ra vatirhi ni ku vatirhi hinkwavo swi nga ri khathaleki ku i la ku vhotela yini phati va byeli leswaku ni ta mi vhotela ntsena loko ku ve a hi nge la ni tirha kona ni ku hayi milawu a yi landzeleriwi hi lava leswaku department yi landzelela milawu a no lava ku twa ntsena i ku no swi ta landzeleriwa ni lava ku tiva ku ri i ta endlisa ku yini hi lava vo ka va nga landzeleleki milawu so one weapon yi nga koho i ku va tipati leti hinkwato ti nge ri no ni hlawuleni hi kombela ku ni kombi ku nga ri hi ku vulavula ntsena kambe na le hansi la mi nga tsala kona ku ri se manje leswi mi swi vulaku no ko va xikuku wa netela vurhongo kumbe loko no mi nyika vhoti ya mina swi ta lunga na hayi se mi sungula yin'wana tatani Xilowa kambe a swi na mhaka loko se mi nghena swa tivhoti no ya khensa swinene tatani Xilowa vana na ku hela ka vhiki ka kahle hi khensile swinene loko mi tinyike nkarhi wa ku ta bula na rixaka hina ha tinyungubyisa hi n'we hi swilo swo tala na swilo swa vutivi bya n'we swa timhaka ta milawu ya vatirhi ngopfungopfu loko hi languta ku hi n'wana va mabula ndlela mi nga hi tumbuluxela yona hi khensile swinene no ku khensa mina inkomo i tatana Mbazima Xilowa lava hi bula na vona mingisero mukana Lonene FM leswaku hi fanele hi tinyungubyisa hi vanhu lava ka hina lava nga hoxa xandla va tiyisisa na ku vona leswaku va hi veka mepeni se kumbexani swi ta tlhela swi endlaku na wehe hikwalaho nga koho hi ku vutisa i le ku hoxeni njhani xandla ku veka rixaka leri
a mepeni a hi buleni vatirhi mi ri yini n'wina milawu hi leyi vanhu va le ku thoriweni na tikweni vo tala va ri ndzawulo ya timhaka ta vatirhi leyi nga hansi ka khale ka wun'wana wa vatirhi loyi na ye a ri ka nhlangano wa vatirhi tatana Thulas Nxesi a hi le ku tirheni hi ndlela yona leyi fanele yi tirha ha yona wena u ri yini 0860 002 543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingisa ro Munghana Lonene FM ku wena u angula u ku yini hi ndlela yoleyo kambe ta vuya ni teka riqingho ra ku yisa mahlweni andzhaku loko ni kandziyela la a hi sukeli mhaka nje hi vutisa lava tivi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula se hi fike ka nkarhi lowu na hina tanihi nhlangano wa mathicara ti vutisaka swinene leswaku mathicara va ha hlayisekile na eswikolweni swa vona na loko n'wana huma ekaya a heleta a hlasela mutswari wun'wanyana exikolweni swi vula leswaku hi fanele hina hi ti langutisa ngopfu swinene tanihi vatswari ekaya hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ete itsumitsira Munghana Lonene FM hi mitweneni vatirhi ku fika laha ka awara ya n'we 0860 002 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela un'wana mingiseri loyi nhlekani aye botseke njani boto wa mina hi pfukeli n'wina minjhani pfukeni mbala lo bani manyisi a timjoza kaya aya le joni mele Germany hi ku tirha le joni hi ku tirha se leswaku kwihi le kaya a hi sungurise a hi sungurise leswi swa kwihi le kaya ni ta kombela muhumelerisi loko munhu a ha sungula ndla sweswo hi n'wi tsema xikongomelo nkulu xa nongonoko lowu hi ku duma ni i ku va hi kota ku pfunana ku kombisana ku loko a mo vula ku ni le Germiston kumbe ni le kwihi swi ya mahlweni ku ni le kwihi kaya mi ndla swa vabra mani na n'wina namuntlha yala ri mahlweni ni kombela ku nghenelela ka leya ku tholiwa ka va le handle na South Africa va langutini va languti ku vanhu lava le handle hambi wo n'wi nyika 50 rand vo pfumelela vona a va vuli ku mali yitsongo mantisisi so hi lama South Africa hi hlayiseriwa ku hi ta kota ku vulavula ku mali leyi yitsongo leyi mi hi nyikaku yona kambe kasi ni vutisini na tona na namuntlha laha vutisa kasi mali yitsongo mali muni botseka hi ngo munhu wa nyika leseki mina ni na cost 14 driver taxi mara loko va nyika tirha cost 14 kule lava va kumaka 10,000 mara va kha va tirha ntirho wo leha ngopfu va famba va ya kule ematikweni ma le kule mara muholo wu va 10,000 mantisisi na vutisa xivutiso xa ku loko yi tele hi loko yi kasi okay n'wina ku munhu fana a kuma mali muni mi swi pima hi yini a hi ngoni ya Zimbabwe se va nyika trakani ya Zimbabwe ni vuya a Zimbabwe va nyika trakani ya Lesotho ni vuya a Lesotho va vuya lava ni holela 10,000 hi n'hweti mina South Africa ni ta yi ala hi mhaka yini loko yitsongo hi ku languta distance leyi yi fambaka mina mara xivutiso xa mina mi le ku xi hlamuleri buda ni ri n'wina mi pima hi yini ku mali yi fanele yi va mali muni hi distance leyi yi fambaka a day yi va yi tele ku hundza mali leyi va nyikaka vona hi n'hweti ni ematikweni ma le handle ka yi 4 hi n'hweti mara loko ya ni kuma 10,000 so munhu wa le handle kumbe munhu wa le Mozambique kumbe munhu wa le Lesotho u va yi teka mali liya hi swona xivanga ndi kenda ku hina va le tikweni leriwani hi nga taxiwa ku taxiwa lava le handle ematirageni nemetwe lexi xi endlaku ku ni va tweli i ku ni na ku tatwa van'wani ku va ri yini hi mhaka ya ku mata hi mhaka yini hi mhaka ya ku ni lava ku tiva ku loko mali a va le ku hlamuleni xivutiso lexi mina ni nge le ku vutiseni xona hi ku ho tshameka ku mali yitsongo ya mali muni yitsongo ka yini mi yi pimisa ku yini ku yi fanele yi va mali muni phela ni ye tshame ni vulavula siku rin'wana kwala ni ku ongeti vanhu va ka hina hi lava ku hakeriwa ku ya hi ku hina hi lava kumbe hi kolota va mali yini kumbe hi lava mali muni kumbe muthori yena a nga vuli ku mina ni ndlele swi tina ni ta ku a hi ku tumingitsiro man 0860 002 nongonoko ya Afrika wa vulavula ntirhi ni ku haxela yona twi kusuka la amasingita more hi laha hi nga ko nhlekani lowu a hi tweni nin'wana mingiseri ku ya angula a ku yini na n'we mi nga na ti-voice note rhumelani mi nga rivali hi hafu ku bila awara ya n'we hi cinca gere
ni ndlela ku ngome yingisela ku hi leswi swi hlwelaku mi ta kota ku hatla mi swi twana ka ha ri nkarhi ku hi cinca gere ya fu ku bile awara ya n'we hi vulavula na vamhani i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene Hayi bukhoti njani? buto mina hi pfukile n'wina minjhani Hi pfukile. okay Mina ni la ku nghenanyana ka yona ya vatirhi. Kambe ni kombisa hi ndlela ya ku loko a ku ri na ndlela yo maybe yona Department of Labour yi nga kota ku lawula tikhampani letiwa hi ndlela ya ku loko khampani yi ri na 10 ra vatirhi yi vula leswaku a ku vi na vahlampfa maybe va 30% and then 70% ku va ku ri vanhu va la tikweni hi nga ta pfuna hi ndlela ya ku a ku ta tikhampani a ta kota ku lawuleka ku va ku hunguteka ku va va teketela vahlampfa ntsena ku ya hi leswi va nga swi kombisa tatana Mashilo loko va nghenile lani loko mo tshuka mi jike hale ti-restaurant ta hale Joni majority ya vanhu lava va tirhaka laha ku va ku ri vahlampfa mi kuma ku vanhu va la kaya maybe un'we kumbe vambirhi the rest of the staff i vanhu va le handle kambe ameriketangi ku ti vutisa ko xivangelo ku nga va ku ri yini handle ka sweswo hi ku mata leswi mi vulaka swona loko hi kunguhata nongoloko na muhumelerisi hi teke rendo hi fambanyana hi nghena laha dorobeni ra Polokwane hi kuma ku ka ti-hardware to tala lava layichaku loko mi xave mapulangi hi va lava va kwala Afrika-Dzonga lava layichaku va ndlaku yini kambe lava va nge va layichele 6 bags kwalano hi ku kongomisa laha hi nga swi kuma kona ko tala a ku ri va le Nigeria se hi swi vula ku ti vutisa ku i ncini xi ndlaku ku muthori loyi a thola Nigeria ku a va supervisor ya vanhu lavawani va la kaya ku va va layichela ti-cement hi laha swi nga sungula kona mhaka ya kona laniwani i ku va muthori a lava ku saver because vanhu lava va le handle va teka mali yin'wana na yin'wana va ofariwaka yona hi muthori hi mhaka ya ku van'wani va vona va tela hi ku hlupheka so sweswi muthori a va nyikaka swona ku ni ta ku nyika leswi vo swi teka so kambe kwala ka mali ni kombela ku hambana na n'wina hi ku hi vutisini ku i ncini xi ndlaku leswi okay va nyika xivangelo va ku loko wo nyika wala kaya ku a hlayisa xitoko wa yiva a nyika va maxaka ya yena a wa yiva a nyika va swimanimani se mi ri yini yaleyo swi ya hi vumunhu bya munhu i vumunhu bya munhu sweswo kambe vanhu lava vo ve le handle va teka mali yin'wana na yin'wana leyi va nyikiwaka yo hi muthori ende mi kuma ku hina va laha kaya hi na ku tiva milawu ku ku ntirho wa so scale xa wona xa salary ku fanele ku va ku ri mali ya so hi leswi hi fika ku hi hambana na vathori hi swona sweswo no ni mi twile bota khetsa swinene bota mina ni hlayisekanani ni khensile bota inkomo mina lexi xin'wana lexi tivaku vanhu va hakerisiwaka xiswona Afrika-Dzonga ku na leswiya swa ku va ku munhu hi hakeriwa hi awara va ku hi awara i tirhela mali yonge i tsala mali yonge ni tiva sweswo se swi vula ku loko sweswiwani i ri driver ya lori i ya a Lesotho va ta ku byela ku i tsala yini a hi swona kambe hi amukeleni n'wana mingiselelo ni hlekani poto wa mina vulavula na Sibusiso yebo Sibusiso Butpet leswi ku ya hi leswi mina ni hleketisaka swona we as South Africans we've got this tendency of entitlement ikatsongo la u kumaka ku we humble ourselves to accept starting from the small and humble beginning loko me ni tala ku thoriwa ni ri menenjara ku ni sungula hi ku ni ta kukula nyana ni dyondza ntirho ni builda experience kuze ku ya fikela laya ni va ka ko henhla a hi swi lavi ka nkarhi wo tala ene swa tika leswaku u nga fika vhele u va le henhla wa xitisi ni rhandza hi ndlela leyi xikombiso leyi u nga endla swona loko wa ha sungula this is
check the other guys from the they humble themselves. Most of them, they come to South Africa, bachungula mabindunyana, bamakashtini. Today, even as South Africans, makashtini, shabakavo. Hey. That's the normal way of living. And I so as South Africans, we can humble ourselves, we join the itasungula katsongo itakula itafika ambi bintu ngeri sunguri nyamuhla riva na million utasungula 100 rand ubeka uyikula binza we itaza yiva ikula nixivonisa sweswo Buthpet na Khensa. Sibusiso ungasifamba Sibusiso ni tsakisa hi tlhelo rero ra ku hi fana hi titsongahata we humble ourselves i mhaka ku vana va chavi ku munhu hi we Sibusiso endle ntirho you created a company wa lava ku ndla maplangi kumbe la ku ndla tinsimbi o munhu i n'wi thola kambe loko i n'wi thola i tlhe a va yena a lava ku byela i lava hola mali muni a swi koteki sweswo a swi koteki hambileswi ni mfumo wa zama Buthpet sweswi hina va ni NYDA va tida that as munhu vuntshwa u nga ta u dyondza ta mabindzu u register ka database mara a swi makeki leswo nyamuntlha vanhu they go on site va ku a wu nge tirhi loko u nga tholanga hena. Do you have the required experience? No. A wu nge xavi TLB Buthpet hi 2 million u ya yi nyika munhu wa ku a nga na license a nga na experience loko a yi tshova ke i mani a tshamaka ka lot wa swi twisisa. na mito Sibusiso ni mitwini no ni khensile buti wa mina na khensa swinene Sibusiso ni khensile inkomo buti wa mina 0860002543 i nomboro laha yi tirhisa Sibusiso n'wi khomile loko a tirhisa xilungu marito na vito Sibusiso swo va ntirho walowu sesi Rose Chabalala va nga nyika wona wa ku hi haxela rixaka se loko hi haxela rixaka hi koka rinoko na le ka vanhu vo ka va nga ri tivi ririmi leri hi nge le ku vulavuleni hi rona kambe va lava ku hoxa xandla se swi kahle sweswo ni tshemba na muhumelerisi wa pfumela sweswo pfumelela na mina na n'wi vona pfumela hi nhloko okay hi ta vuya hi teka ti-voice note hi teka na vambirhi vanharhu vayingiseri ivi kusuka kwalano hi tlangela na vamani hayi vamanana vamani se hi lava ku tlangela na vamani mi titwa njhani hi ku va mani swi njhani ku va mani hi hafu ku bila awara ya n'we kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yaleyo kambe ke hi nga sendla sweswo i awara ya n'we la Giyani hi nga koho a Masingita Mall ni tshemba ku na kwala mi nga koho i awara ya n'we hi kumeni mahungu ya misava hi lawa ya landzela hi nomu wa sesi Lilian Hlavangwana ya sesi Lilian Munghana Lonene FM makomba ndlela. Milawu ya tiko ra hina Buthpet a yi tirhi loko swi fika ka department leya hina ya labor department yona a yi exist kahle i department yin'wanyani leyi hi nga tiveki na ntirho wa minister wa Thulas Ngesi ku ri endla yini swi fana na le tibodeni ta hina na yena Aaron Mtswadiri hambileswi a zamazamaka mara ni vona hi nga ri maphorisa na masocha hi vona va n'wi letaku down kahle a va pfuni ku va ku pfaliwa tiboda ta hina hikuva vanhu vo tala va le ku tirheni lomu tifemeni ta hina loko mo nghena a tifemeni ku tirha vanhu va le handle loro na unemployment kahle a yi ta ehla loko ku ri ku vanhu lava va hi tirhelaka va endla mitirho ya vona se swi tikomba va nga ri ku tirheni a va na mhaka as long vona va kha va tirha na mindyangu ya vona va ri right a va na mhaka na lava nga tirhiku Buthpet exikarhi na muhumelerisi i ntiyiso khalanga ti-owner ta ti-restaurant Buthpet a va kahle vanhu va le kaya va tirhana ngopfu na vanhu va le handle Buthpet ni vulavula so ni le kusuhi na swona Buthpet ni tirhela surrounded Sandton 98% ya ti-restaurant leti nga laha i vanhu va le Zimbabwe ntsena Buthpet loko wona munhu la tirhelaka Sandton a nga close na ti-restaurant ku fana na mina a nga mi byela khalanga mi ta kuma ntsena munhu wa la kaya ka restaurant ko va yena owner ntsena lavan'wana i vanhu va le Zim na vona vanhu va le Zim a va swi koti ku tirhisana na vanhu va le kaya hambiloko ko va na xivandla xa ntirho Buthpet munhu a nge kachiwi munhu wa le kaya
mi ta va kuma ko vo KFC vanhu va la kaya, sometimes Nando's nako leti nga malokixini na vo Chicken Licken hi ndlela yaleyo. Letiya ta mayemo vanhu va le kaya a va kona Botpet. Inkomu. Ahee hlikani muhaxi, la vulavula ku lani i Tshepo Magrijo ni ri kwala Sikusese la ka Mamayila. La u nghena ka leya mintirho Botpet, leya mintirho ku za lomu ku tholiwa ngopfu vanhu vo huma handle hi xitalo, hi laha ka mintirho ya kona Botpet. U kuma ku munhu u lava ku sungula xibindzwana xa yena xo rimarima ku fana ku ba switina swo fana sweswo, u kuma ku mintirho ya kona ya tika, ivi a ya ku hi n'hweti kumbe hi siku munhu u tsala 80 rand. Loko se a kuma munhu walowo mi ta ku byela ku a ntirheli mali yaleyo, se swo swi endlaku ku munhu luya a hetelela a boheka ku tekateka vanhu vo huma handle, ku hi vona va ti nyiketelaku kahlekahle ka loko swi fika ku tirha, ku va ti byela ku ntirho wun'wana na wun'wana u ti tirhela yena, a nga na mhaka ku i ntirho wa njhani as long a kuma mali a ti hanyisa vutomi bya mahlweni. Ehlekela Botpet ku ka kahle makala ya n'wina i ntiyiso, tikhampani to tala ku thoriwa vanhu va le handle ku tlula va South Africa. Mi languta na government ya hina loko yi karhi yi announce sweswo swa ti-minimum wage, mali leyi va vulavulaka yona va vulavula hi ku minimum wage i 3,500, and va karhi va ku i 3,500 tikhampani to tala ti le ku yingiseleni, va le ku languteni ku why hi fanele hi hlupheka hi hakela vanhu mali yo tala ku ri ku South Africa yi ri minimum wage i 3,500, and loko 3,500 taleyo a yi pfuni nchumu. Vanhu ku swa nkarhi wa nyika xikombiso, munhu i tirhela Pitori kumbe i tirhela Pietersburg u huma eLimpopo, a nga na ndhawu ya ku tshama, ku renta, ku na mali ya ntirhweni ya transport, ku na swakudya, lomu na timali leyi a yi endli. So hi swona swi encourage ku vanhu va le handle va kota ku nghena, and vanhu va le handle xo sungula matiko ya vona lava ma kona va le ku hluphekeni, va tirhela ku as long ni kota ku hanya, and loko va tshameni lava tshamaka kona va tshama va tele, mo swa ku va hire a rhumini ya 1 va tele va xerata mali ya rent. So hi swin'wana leswi encourage ku vanhu tikhampani ti thola vanhu va le handle. Ahee Botpet na muhumelerisi, mina ni kombela ku hlamula ka leyiwani ya ku va le handle va kuma mintirho ku tlula hina va la kaya. Ni nyika xikombiso hi mapurasi lama ma vona ku hala Tzaneen. Mapurasi lama ma le Tzaneen ma hakela mara mintirho ya kona yi tele and wa tika. So vanhu lava va le Zimbabwe hi Mudhlivela na Sonto a va na ku ya kerekeni va tirha. Hina va la South Africa loko Mudhlivela na Sonto hi lava ku wisa, hi tshama na vanhu nakulobye kumbe vavasati kulobye hi nwa byala. Hi Mudhlivela hi ya kerekeni lava va ya ku kerekeni. So lava va la ku tirha Monday to Sunday, va la ku tirha from the 1 ku fika the 30, ene a va na mhaka na increase, a va na mhaka na ku Labour Department yi ri yini, a va tivi nchumu hi 21 days ya masiku ya leave. So i hikwalaho mi vona lava ya va kuma ntirho ku tlula hina, hi ku hina hi tiva ti-rights ta hina ta le ka Labour. Hi rito eka lava va ri pfumalaka, Afrika wa vulavula. Ani mi tiva ti-rights ta n'wina ti le ka Labour. Xivutiso i ku mi ta tiva ti-rights ta n'wina ti le ka Labour mi tshame kaya na mi nga ri ku tirheni, hikuva va tiva mi tholi. Se swi fanele swi vulavurisana na swilo leswimbirhi. Loko ku ve mi na ti-rights ta n'wina ti le ka Labour, a ti mi tirheli ke mi tirha. Lava va fanele ku va vona ku ti mi tirhela i ndhawu leya vatirhi na mintirho. Se yi fanele yi landzelerisa ku ti-rights ta landzeleriwa. I nge ti bi xifuva hi ku i ti-rights, i na ti-rights i vula i lo tshama kaya. A no nyika xikombiso a swi koteki. Mi vo mhaka ku tshama kaya i nwa byala swi ku vuyerisa ku yini? Hi ku hi tlhe hi vula ku hi lava ku tshama kaya hi ya nwa byala, kumbe hi ya kerekeni, mi lava ku ya matirhweni, swontswa mi hlupheka la misaveni mi ntsena mi ya matirhweni. Ku na vadyondzi va kusuka exikolweni xa Maledza. Xikolo lexi xa Maledza tshama hi vulavula hi xona kwala ka nongonoko walowu loko ni nga hoxisi muhumelerisi Swara Musingi, vulavula hi xona va kha va vulavula hi timhaka ta ku xi hlakareli ku na kun'wana ku siyiwe
muako wu hlakarile hi ndlela leyi nga ni tshama hi vulavula hi swona a ni tivi xi fike kwihi sweswiwani loko tatana Maringa va ta hlamula eka xona se ku na mudyondzisi tatana Sithole loko ni nga hoxisi va suka ku laha xikolweni xa Maledza tatana Sithole nhlekani mi pfukile papa ni mi twela kule mani va byele ni va ngetela nyana lexa xo mi vulavula kumbe va mi tshunetela lexo vulavulela ka xona mi kota ku twala kahle byela ni vayingiseri ku mi fika kwihi na vana va voho ngopfungopfu vatswari va vana lava va xikolo lexa Maledza eka vatswari na vayingiseri va Munghana Lonene nkarhi lowunene hi ri fika a Polokwane hikwalaho ka Munghana Lonene sweswi vana va tsakile swinene a hi ri ka Munghana Lonene ha ta hundzeleta ya ka tindhawu tin'wana laha vana va nga vhakachelaka kona va kha va vona na swin'wana swo kahle va kha va dyondza se ku fika sweswi riendzo ra n'wehe ra ha famba kahle swinene ngopfu Botpet ni twa un'wana a khohlola la kumbexani byela ni vayingiseri xikolo lexa Maledza kambe xi le kwihi xi le Ntlhaveni block D ka Makahlule a block D ka Mafenya ka Makahlule i block man H yeah okay aka Mafenya se xikontiri xi herile musi xo fika laha a block xi herile no a khensa swinene ni twa un'wana kha khohlola kwala ni tshemba ku mina muchudeni mina mudyondzi kwala tlhelo a hi n'wi twenini ku i mani hi n'wi twa ku i ri yini loko ku veni ku na xirho xa huvo ya vufambisi bya xikolo na xo kwala kusuhi mi nga pfa mi xi lava hi ta kota ku vulavula na xona xi yimela vatswari tatana Sithole kambe loko ma ha lunghisa sweswo a hi kumeni mudyondzi loyi hi twa ku ye i ri yini hi ye mani ku njhani Mpfukeni ya hi wena mani wena mi xihlovo wa ka Khosa xihlovo wa ka Khosa ka xihlovo i le ka grade mani wena grade 3 ka grade 3 yani oh se i le ka Munghana Lonene sweswi i mani vito ra mhana wena i Makungu ye mhana we Makungu okay papa ke papa hayi swi tshiki i dyondza na va mani tlilasini ka grade 3 wena Vurena na mani un'wana okay n'wana sesi Makungu se ni byeli i le ka xiyanimoya sweswi ve le ku yingiseleni na le Joni ve le ku yingiseleni na le Antlhaveni i ri yini wena i rungula mani i xaweta mani Mshata mhani na kokwani kokwani wa wena i mani kambe kokwani Khosa kokwani Khosa okay ni khensile sesine kambe te hi wena mani xihlovo ya xihlovo khensile xihlovo vane hi fambisa sweswi xihlovo n'wana hey twana vito ra mhani Makungu hi leswi swi twa ku i vana va vatswari va sweswi loko a ku ri va vatswari va khale a wu ta twa ku mutswari wa mani twa ku ni n'wana Eric ive swi twa ku hayi n'wana lava se ti nga magoveni hayi Makungu mana hi ni tshemba ku wa ha ri muntshwa hi ndlela yaleyo ku na un'wana i mani lowun'wana hi mina Sithole Khai Sithole Sithole i nga hatlisi Sithole i ri hi wena Sithole mani Vurena okay i le ka grade mani i ri Vurena ni ka grade 3 ka grade 3 ne i dyondza na va mani wena Vurena ni dyondza na Xihlovo na Risima na Amukelana loko i kula i la ta va yini i la ta va dokodela i la ta va dokodela i ncini xi endlaka ku lava ka dokodela i mhaka ya ko yini i mhaka ku madokodela ya kala ni kumbe i mhaka ku madokodela ya hola mali yo tala okay se wena i tshama kwihi kaya ni tshama eNtlhaveni block D Ntlhaveni block D i vito ra mhani i mani Elizweni Tlimnis i mani Lizweni Tlimnis okay no na ku twa se leswi va ngele ku yingiseleni ka radio i la ku rungula mani la ku rungula kokwani ni rungula na mhani na mani futhi ntsena
I mani loyi a nga tangi ku na n'wina i huwaku na yena kaya? I Ahlulo. I Ahlulo a nga tangi yena ni? Okay. N'wi xeweta loko fika kaya ni sesi? Ni Boti. I Boti wena? Na rito ra wena ri saseke ngopfu. A wu faneriwi ku va Boti mara swi vula ku i Boti wa kahle ni? Alright. Va ku xirho xa huvo yo endla yo fambisa xikolo va ko? Phela mimi ngiyani. Okay, va vitane ni va byela ku na ku vulavula na vona. Va byele ku khalanga ve va la ku vulavula na n'wina. Va byele. Veri va la ku vulavula na n'wi khalanga. Okay, ya. Vana va tsakisa swingo ani a va koloti munhu, a va na ti-debit order, kwacho, matwa leswi timbilu ta wasi cha. Avuxeni xikolo komiti. Aye. Leswi hleketa ku ta ku ri wasati. Minjhani ka mani? Ikona mjani Botped. Pfukile mi naveli n'wina mi nga pulukwani na. Na yena mi navela kha hala la kumbe ta mbona ku fana na nkarhi loyi nga mbona le ka Juju le ka Kuna le. Hi birthday ya vo ya 60 years. Ya 60 kasi hayi mina hi Ravuntlhanu ni haxa Giyani man. Right. Khensa swinene man. Mi famba njhani mi nga ku yini ka vatswari lava va nga mi rhwexa ntirho wa ku va mi famba na vana va vona namuntlha mi jikajika na vona la dorobeni ra Polokwane? Hi le ku fambeni kahle na vana va vatswari va hina. Vana hi le kusukeni na vona kahle ngheni tindhawu to hambana rhangi ya stadium sweswi hikwalaho ka Munghana Lonene. Vana va tsakini va vona lomu ku eketela wa kona xitori xa Nghondwana va nghenile le holweni va chaya na keyboard. Tineni ngopfu xo. No khensa ka n'wina mi mani n'wina hi ku a mi tivulanga vito. I mani Mboweni kusuka Ntlhaveni block D ka Hlungwane. Ka Hlungwane. Hayi mani Mboweni na se hi mpela vana va hlayisekile a ko hlayiseka wa n'wina ntsena mi nga xikolo komiti? Va hlayisekile vana la hinkwavo loko ni ri la i vana va mina lava. Ina. I vana va mina loko ni ri la. No akhensa swinene. Hayi mi famba kahle mi va na riendzo lerinene. Sweswi mi ya kwi? Sweswi loko hi huma la ya hala a Snake. Mi ya Snake Park ivi kusuka kona leswi hampfhukeni mi yini? Nakona hi ta fika. Nakona mi ta fika. Loko vana lava nga dyi mali ya vona ku vava. Ina ka. No khensini mani Mboweni hlayisekani mi famba kahle na vana va fika lomu eka tindhawu hinkwato ti mi ya ka tona va hlayisekile na khensa. Hayi na hina hi khensiko va hi ngheni kwala. Ina hayi ya khensa. Na 43 years pfukani bebulwa no nghena namuntlha la. Himpela? I swona. 43 1981. 79. Yeah. Ya meta wa pfukile ka mathebula. Ya no khensini mani hlayisekani mani Mboweni. Hayi khensini. Khensa swinene mani Mboweni va famba na vadyondzi va xikolo xa Maledza kusuka la Ntlhaveni block D. Ntshemba mi swi twile ku ve le ku fambeni khwatsi ve le ku fikeni lomu va ya kona va hlayisekile. Swi kahle leswi. Vana va tekiseni ntendo dyondzo va famba va vona tindhawu hi ku hambanahambana ka toho. Ha rindzele ku tatiwa mpfumelelo kusuka ka vafambisi va xitichi xa Munghana Lonene FM na kwala hi nga koho va ta mi pfumelela ku mi ta hi vona loko hi kha hi haxa. Va ta mi pfumelela hi ta twa hi vona loko se va pfumeleri ku loko mi tshika mitini ka va lava va tlhelaka kwala Benstore va ta va tlhelaka kwala ka a Giyani a dorobeni va kota ku tlhela va vonini ku loko hi kha hi haxa hi endlisa ku yini. Laku ta karhi mingiselo Munghana Lonene FM 22 timinete ntsena yi bile awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 ku hi ta va se hi kha hi bulana va mhani hi tlangela na vona siku leri ra va mhani leri mi titwa njhani? Siku ra va mhani i sonta lowu ya ka woho swikolo swin'wana kwala ni nga koho lani wa vona va kha va khutaza vana ku va tlangela na va mhani wa vona hi ku va vuyisa na tinyiko kusuka xikolweni va ku i ta va mhani va dirowile va mhani a kha va vona van'wana vana va vona ku himpela va va tiva mhani a vona va dirowa na timhondo i swi vona ku ya hi vo mhani vo thwila kambe
eswa siku rin'wana sweswo mixero Munghana Lonene FM hi tlangela siku ra vamhani ra sonta Mother's Day se hi ta va kha hi bula na vamhani hi twa ku mi titwa njhani mi nga rivali ku sonta ni ta mi teka mixero me mi nga rivali ku sonta wolowo ku tlha ku va siku ra misava ra timhaka ta vaongori se vaongori tshamani mi ri endleve la ku bula na n'wina hi musumbunuku hi nkarhi wo tani hi hafu ku bela wara yan'we hi twa ku tanihi vaongori mi titwa njhani hi ntirho wa n'wehe hi ta swi bula hi muvhulu loko hi tlangela siku leri ra vaongori ra sonta kambe ke a hi sunguleni hi vulavula na muyingiseri loyi hi nga seka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 inhleka aye Khalanga aye papa mi pfukile hey hi pfukela hina nchumu papa hi ngo vona ayi va lava ma a hi n'wina ni nga mona mihinda la a ri ta swi tshike amen mina ndi pulukwa Khalanga mi nge ni dlamba swintsanana a ni la ku yi teka hi ti-angle timbirhi leya ya ku vanhu ve le handle va thoriwa ngopfu va la swi tikomba va nga ri ku thoriweni mara before ni yi teka hi angle leya ni la ta ti vutisa swivutiso swimbirhi na vayingiseri hambi va nga ni hlamuli va ta ti hlamula why hi ri na vanhu vo tala ni sungula a ti-villageni laha hi tshamaka kona why hi ri na vanhu vo tala vo huma Zimbabwe na le Mozambique lava risaka tihomu va pfula swivala swo tala because hi va na munhu loyi a pfulaka xivala xa ka Khalanga a pfula xa Peluka a pfula xa Sambo ivi loko n'hweti yi hela a va a kume 5,000 swivala sweswo yi ntsanana 5,000 loko ki tshama in the village i tirhaka ku languta swifuwo sweswo na i xo sungula xexo a ve le ku pfuleni a ve le ku yi tirheni mintirho yaleyo because yi tikomba yi chava ku vuriwa ku i landzelela micila ya tihomu then hi langute ku society yi ri yini hi ku ya hi mintirho leyi hi tirhaka yona i xo sungula xexo Khalanga xa vumbirhi ku na ti-agents lava nga vo Pitori va swi tiva ku na ti-agents to tala laha Pitori leti lavelaku vanhu vo tirha emitini vo tala ti-agents teto ti suka ti ri a Lesotho ku na vanhu vo tala va Lesotho va nga la South Africa va tirhaka mitini yo tala a tiendlweni se va khapile na ku hala ti-villageni lava nga kona why ku fanele ku ta munhu wa le Lesotho a ta tirha a Tiyani kumbe a ta tirha ka Ribungwani kumbe a ta tirha a ndliwa Khalanga a Giyani va ri kona vanhu around i ncini xi endlaku sweswo okay mi ta fika mi twanana sweswi Khalanga ku okay wa ni pfuna la ndlwini ene leswi i nga ku ni pfuneni kwala ndlwini tshama kwale dyaku hinkwako minimum wage na yi twa mara ni nge swi koti why ni nga ku niki 2.5 I'm just giving an example ivi a pfumela n'hweti yin'we before n'hweti yi hela i swi tiva ku a wu tholangi yena ntsena loko i n'wi thorile i thole yena va sesi wa yena va mhana yena i ya ku consulteni Khalanga ivi va ku munhu waloyo i ku rhoba ngopfu ivi a vuya ku hale mi nyikaku yo mi vulavula yona me a nga ku a ni nga yi koti mina ni lava so much so loko ku ri ku wena a wu yi koti yaleyo a nge i lava yona wena Khalanga i boheka ku endla yini ku ya languta a handle ka lava va nga tata va ta ku pfuna hi mali yaleyo not to say ku vanhu a va rhobiwi vanhu a va ni twisisi kahle ku ri na mina kwala ni tirhaka kona na swi lava ku ri ni va na a living wage mara it's either you take it or you leave it xa vunharhu Khalanga vanhu va ka hina lomu ya ka ti-restaurant a ni ringeta ku endla research ka vanhu lava humaka Zimbabwe ni va tivaka ku mi tirhisa ku yini a ni tivi loko ku ri volo ni hembe loko ku ri ku va ni hemberile a no mislida vayingiseri leswi va nga ni byela swona va ku leyi hi hava basic salary va ni byele sweswo va ku hi hava basic hi hanya hi ku va hi ku sevhisa Khalanga a ta hi fika hi n'wi nyika leswi a lavaka swona ivi a hi thipa hi hanya ngopfu hi ti-tip loko ku ri ku xibasic xi kona a xi fiki na 1,000 kumbe 2,000 ka kun'wana depending ka ti-restaurant then hina a South Africa Khalanga first thing lexi a nga ta ku byela xo loko munhu i n'wi thola ka khampani i ri basic salary ya mina i mali muni mayitwa se hi va na problem ya ku loko hi langute timhaka ta basic a hi swi koti ngopfu ku hi ya tirha mintirho liya ya ku veri i ta tirha hi ti-tip i ti byela ku wun'wana ta ku vutisa ku loko vo ka va nga ku tip se i tirhela mahala but then your service kwalaya hi yo yi encourageaku service ya wena leyi i yi endlaku yi endlaku loko munhu a heta ku dya swi vona ku munhu lowani vanhu vo tala lava ka ti-restaurant Khalanga hence ku ri na kwalaha ka xilipi ku tsariwe na tip va swi tiva ku vanhu lava va hava ti-salary va hava ti-basic salary va rilaya ka wena loko i ta dya ku va nyika xo karhi va va nyika ti-tip van'wana on a day a good day va ku byela ku hi famba na vo 500 rand ha famba na vo 600 rand ha famba na vo 1,000 rand depending se ka hina he put the negative things before the positive things
ene khalanga a hi swi tiveni ku a South Africa kumbe amatikweni hinkwawo un'wana na un'wana i le ku laveka ntirho. Ku na vanhu lava nga ku laveka ntirho va kha va tirha because lava va tirhaka kona salary yi va ka yi nga eka vona yi nga va yi ri ntsanana kumbe ti-benefit i tintsanana mara ve le ku kondzeleleni va tirha. Se swa hi tsandza hi lava ka va nga ri ku tirheni at all ku va sungula ka salary leyi tikombaka yi ri yintsanana. Ene khalanga for instance ngene ku nyika example la Polokwane nga vona un'wana i register company wala South Africa e aka tiyindlu mara lava aka ku velezini ni n'wi vutisa ku why mara e akela vanhu velezini vele South Africa a va swi koti ku aka na aku no the problem i ku munhu le South Africa ta ni byela ku ni tirhela mali muni hi siku se a ni lavi swo tirhela hi siku and i ta ni byela ku andlwini leyi i charge mali muni ivi ni n'wi byela ku ni charge 80,000 out of 80,000 i ngo ni nyika 5,000 se vanhu a va swi tivi ku a South Africa vanhu vo tala tikhampani to tala ti tirha ku fana leswi swi nga tshama swi vula hi Boet Jomoson a ni ku nyiki mali ni ku dyondzisa ku endla mali. Loko i vona ingaku wa ku rhoba open your own company u endla mali mara xin'wana lexi nga ku hi dlayeni wena khalanga i timhaka teteta ku ri society yi hi langutisa ku yini hi lava ngopfu ku tsakisa vanhu. Ku na vanhu vo tala ngopfu va boha ku thayi va hola ku 1.5 mara hi mhaka ku va boha thayi society yi va tekela henhla. Loko i fanele i landzelela timbuti i pfuna munhu kumbe a nyike ni example hi le mapurasini loko wo languta ka ZZ khalanga ku na vanhu vo tala more than 3,000 5,000 lava nga va ku va huma handle mara va va endlele maphepha. Why? I timhaka ta ku tirhiwa xitoko le masin'wini va ta ku byela ku i hola hi gasi swi vula ku loko i nga tirhangi kumbe i tirha magasi yambirhi i hola mali ya magasi mambirhi. Leswi ka South Africa va ti vona ku nga ku it's a waste of time ku i ya i fika endla magasi mambirhi hi ku i mata ku tsandza lamo tala ku tele vanhu ve le Zimbabwe lava kotaka ku endla 20 wa magasi 30 ma magasi hi siku ivi we endla vanharhu ivi loko va ku gasi 20 rand swi vula ku wena famba na 60 rand. So ku na ti-dynamics to tala milawu ha yi vona wena khalanga ku na I was listening ka TV last week ni twa DA yi vulavula marito lama DA yi ri and I'm not supporting DA people lava ko sele makumenharhu tisekena hi kongomeni ya DA yi ri yona loko yi teka mfumo yi ta meka sure ku minimum wage yi exemptiwa meaning loko i lava ku tirha i ta tirha ku ri hava minimum wage ku vanhu vo tala va tirha because hi ku ya hi yona minimum wage yo yi dlayaku ku vanhu vo tala va nga tirhi. But then we're not encouraging ku vanhu a va tirhi va nga holi mali yo ringana mara leswi vulaka swona hi nge a hi ve na compromise tanihi vanhu va South Africa a hi ve na timbilu ta kahle ku a hi sunguleni ehansi loko munhu hi tirhisa gainer experience i ta wu kuma lowu u wu lavaka kun'wana na un'wana laha nga kona a nga tsakangi i le ku applyeni every day mara a wu tshiki ntirho a wu langa. ni tsakisa hikwalaho ka ku wena ka tsaka ina na mina na Rosi hi tshama hi kha hi kotlembetana loko hayi leyi mi ni nyikaka yona ha yona a hi kamba ni tshikangi na ha ri ku haxeni kwala na sweswi ni khensile swinene mingiselo ni khensile swinene inkom emakumembiri nkaye timinete ntsena inga se bawara ya umbiri ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nokona ku Africa wo vulavula hi ku haxa twi kusuka la studio 1 a Giyani la inga ko a hi ximune ni twa nhloko mhaka ta mahungu kusuka kwalano hi tlangela siku leri na vamani kambe na machudeni manharhu mune la va le Hatlani Miyeshe na Miyeshe primary se ni ta bulanyana na vona laha ni nga si tlangela na vamhani hi ndlela leyo kambe sweswo hinkwaswo mingiselo wa Munghana Lonene FM endzhaku ka loko hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimisekweni nhlekani emakumenharhu timinete ntsena ku bile awara ya 13 ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongona ku Africa wa vulavula ntirhi ni ku haxela wona kusuka studio 1 a Giyani laha hi nga kona nhlekani lowu seke i siku leriya kumbe nkarhi lowu wa ku se hi tlangela na vamhani mi nga rhumela voice note ka 0657443911 ivi hi twa ku n'wina vamhani kwala mi nga koho mi titwa njhani hi sikunkulu ra n'we ra sonta tsundzukani i ra vamhani se hi la ku ta twa vamhani va vulavula tani kambe ke ni nga se vulavula na vona ni na mchudeni wa Miyeshe primary school a nga yima kahle ambala kahle i ta twa loko se aya high school a cinca se a nga hambali kahle hi ndlela yaleyo avuxeni kunjhani hi pfukeni i mani Tshunxeka ni ku twi okay leswi ni nga ku tweki wo ta endini Tshunxeka hluvula sweswo swi nga tindleveni i ta haleni tani haleni tani ya ni kota ku va kota ku kutwa na le ku nga na tatana Ncindani tani yimela va byeli futhi ite we man mi Tshunxeko man Manganyi wa swona mbale kahle njhani i le ka grade man we la grade 7 ani lembe leri ta ya Hatlani Miyeshe aswa loko se fika Hatlani Miyeshe a wa ha ngheniseli a wa ha kami misisi
hi swo a hi swona a hi swona ngendli ne mi lava yini la adorobeni hi nkarhi wa xikolo a hi science center a mi ye science center wo ta ku tsakisa tidyondzo ta science we okay kambe te we mani hi mintshunxeko ya ntshunxeko wa ka manjivongo i wa ka hina wena yimanithu ntshunxeko mani mangayi okay a ni ku wa ka mathebula ntshunxeko ni khensile swinene i famba na va mani la hikuva va nge vulavuli lava le primary ni famba na Rixongile na Lulamani Rixongile na Lulamani hinkwenu mi ri science center okay ni khensile ntshunxeko ne inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM ntshunxeko lowu tshunela wena we le hatani miyexe hi ta kota ku twa ku na vamhani lava lava ku tlangela siku ra vona laha se hi lava ku vulavula na vona vamhani hi twa ku va titwa njhani we yehla we ku swi vula ku nga ri khale i ta va miss hatlani miyexe ne ya na swi vona xevo ta vayingiseri va byela ku we mani njhani ve va pfukile i we mani we n'wana tivun'we hi we vun'we okay i le ka grade mani ka vun'we ka grade 11 so swi vula ku haxa wa ya ka grade 12 na wa u ri science center i nge dyondzi ti-science musi wena wa dyondza ti-science wena and the physical science ni byeli Newton's law okay ni byeli i famba na vamani wena kusuka a hatla ni miyexe ni famba na rifuwo mavasa rifuwo mavasa okay no ya khensa swinene na we mi hlayiseka mi famba kahle ka miyexani mi xeweta ediani xongwana inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i machudeni kusuka a miyexe primary na le hatlani miyexe high school xikolo swa ka miyexe hinkwaswo swoleswo le ku nga pfula police station venge ku sukusela loko yi pfurile a yi se khwanguriwa ku se khomiwa munhu tiko ro lunga swinene i mani amukela mudyondzisi wa vona tanani mudyondzisi mi jika hela hi hetisa swi hela leswi hi ta kota ku vulavula na lava nga layinini ku na vayingiseri la layinini la leswi n'we va ka va mi teka video hambi va teki n'we video ne ma va kholela na vo va lava ku va swi vona ka matimu ku va hinde hi le studio 1 a Giyani Amasingita Mall avuxeni pa mi pfukeli hi pfukeli ngo vona maxi hi pfukeli swinene a ni n'wina mina loko ni ri mudyondzisi a va ku emathebula DP n'wina ve ri n'we ma Maluleke MV Maluleke MV okay ni byeleni a va yandla yini vana lava a science center a va ya tsala maths competition very maths yes va u tiva maths vana lava ya va u tiva mhaka ku va suka ka first round leyi va nga tlula machudeni ya swikolo leswi va humaka ka swona lava le hatlani va tlula machudeni ya le hatlani hinkwavo hi maths lava le primary va tlula machudeni ya le primary hinkwavo hi maths sweswo swa va competa na second se ku fika kwala ta vona ka ku swi yisiwa kwini mahlweni no ya khensa swinene mi ni lungisela vona ni la ku ta vona ku andha ka malembe ya ntlhanu va ta va ri kwihi vana lava no lava va tshembisa loko va languta vulavula mi ka lexi ku va mi twa kahle lava va tshembisa loko va languta hi vona le future ya kahle ka vona ko va ku hi nge guarantee mara loko va languta hi vona future yo saseka swinene ma ngi vona njhani lweyi i mbale kahle njhani lweyi sesi lweyi mbale kahle njhani ma ngi vona loko a ya high school ya ku cinceni a nga mara sweswi hayi ene Xongile man yes mara ange cici leswi va sesi wa yena na va nga mbala kahle va tlhela va nghenisela i ta kopela ka vona i ta kopela ni no ya khensa swinene hayi hlayisekani khensile swinene nkarhi wa n'wina hi swo salani mi xuma va khalanga inkomo hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM komba ndlela a ni loko hina ha kula khale malembe endzhaku va 1963 loko hi vona munhu ambale buruku a ku va n'wanuna loko a mbala rhoko i n'wansati leswi wa masiku lama hi swo swi hi kanganyisaka la ni vone khensana hi ndala hambi kambe wa ka xihosana okay ni n'wi vona hi ndala kwala la kambe swi ri tana hi tweni va mhani ka 0860002543 hi twa ku Mother's Day yi vula yini ka n'wina va mhani hi tindhawu hi ku hambanahambana ka n'we mi nga kandziyisa na rito ka 0657443911 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku mitwa kwala mi nga yingisela mi ri koho ncindani mi ri va mhani va koho njhe kwala kumbe a ri vuli nchumu siku lero hi yo heta nkarhi wa hina hi ndlela yaleyo 0860002543 a hi sunguleni laha nhleka hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula mhani vo sungula hi lava nhleka botfete mi pfukeli ka mhani
hi pfukile ngopfu xilo vona hi pfukile mani na muhumelerisi Ncindani n'wana a ni ri thicera wa yena aya na swi tiva ku namuntlha hi lava ku vulavula hi va mhani mara mi titwa njhani hi ku hi mitirho na matirhelo ya yena Ncindani a ri n'wana wa njhani a nga ri vana va lava vo karhata la Ncindani a ri n'wana wa kahle ngopfu ene a tlharihi xikolweni a tlharihi ngopfu munhu yaloye hayi no ni ta n'wi hlonipha kusukisela sweswi ni kenseli swinene ma mina ni na ku vulavula hi Mother's Day ya mina loko a va ku swa endleka munhu a tlhela a sungula hansi leyi a sungula a ni ta tlhela ni sungurisa ni bebula ni ya mahlweni hikuva hikuva u ri mhani i xilo xa nkoka na manghezi va vona va ku loko u educate manana u educate rixaka kambe loko u educate n'wanuna u educate an individual se ku va u mhani i xilo xa nkoka swinene hikuva loko u ri mhani u fanele u va na vutihlamuleri bya ku vona ku vana va wena va kula hi ndlela ya kahle vana va wena va va na mahanyelo ma kahle vana va wena i vana lava na loko se va hume va ya handle va tikomba ku i vana va mani leswo loko maze mi vona munhu un'wana a ri na mahanyelo Botpet u resemble ku u tikomba ku u huma mutini wa kahle kwele handle le hanyaka kona le u va kha tikomba ku u huma mutini wa kahle hi mahanyelo lama a ma hanyaka swi kha swi suka ka mani ka mhani hi kha hi nga vuli ku papa na yena a nga na nkoka u na nkoka mara mother i swilo swa kahle ngopfu se mina ni rhandza ku va ni ya ri khensa siku leri i siku lerinene ra kahle do swi nga sunguliwa ngopfu hina Botpet hala ematikweni ya hina swi sunguliwe hi vanhu va le handle kwele handle le va North America na le Britain hi vona va nga sungula timhaka leta Mothering Sunday se na hina hi swi adoptile as ma South Africa kumbe hina vanhu va vantima se ha swi teka hi swi twisisa leswaku ku va mhani i ncini se mina loko ri ka swi endleka Botpet a ni ta sungula hansi ni tlhela ni ku na bobula ni ya mahlweni ni ta kota ku va ni hlayisa vana va mina ni va komba ndlela a ku ri mhani Mavunda Xihangu kwala ka Mulamula mukon'wana wa Disney Sambo inkomu na hayi ni mi twi ni khensile se mi fona xi humile xikolo kumbe mi ndle njhani laha hi ku i nkarhi wa xikolo sweswi ni le pensioneni Botpet ni nga ze ni mi vangela mahlo mi le pensionini ni nga le pensionini that's why ni kota ku mi yingisela kahle masiku hinkwawo ni sungula na n'wina ni heta na n'wina no aya khensa swinene mani inkomu hi swona Botpet inkomu mani a khensa swinene mavatu va tlhela va hlonipha i swi twa i nga zi hleketa ku kumbexani i ntanga ya mina kumbe yini kambe hayi hi la vanhu va kombaka ku va kurisiwe njhani va te njhani a hi kumeni un'wana mingiseri hi twa 0860002543 va mhani mi ri yini hi leri siku ra n'wehe mi va twile va kha va vulavula va pfurile ndlela a hi tweni un'wana mingiseri hi loyi hi nhlekani ahe mani minjhani muhumelerisi se mi le moyeni mi le ka Munghana Lonene FM a ma ha ri na muhumelerisi se mina muhaxi mani mihloti va ka Mdavula ye ka Mdavula kwihi a Mpelengende kona Pelengende a khensa swinene mani mi ri yini n'wina siku ra va mhani i Msonta mi ri tlangela njhani n'wina mi ri vula yini ka n'wina mina siku ra va mhani ka mina ri vula swa nkoka ngopfu ka mina tanihiloko ni ri mhani ni ri mutswari ka vana va mina ni kha ni va kurisa ni ri wexe se mi sungula yin'wana kwalano mi va kurisa mi ri wexe njhani mi va kurisa ni mhani ka vona ni tisingili Pharete swi to kumbe swi te njhani hi ta swi vulavula siku rin'wana okay no ya khensa swinene se loko mi ri single parent mi le ku endleni ka yini ku vona leswaku va kula kahle hikuva van'wana ve ri swa tika ku kurisa vana i ri mutswari i ri wexe ni le ku tirheni sweswi ni baby police ni le tirhweni sweswi ni kha ni tirhela vana lavaya ku ni va mhani wa koka ka vona ni nga vi manana Botpet manana na mhani swa hambana se mina ni mhani la tivaka timhaka ta yena manana i n'wansati wun'wana na wun'wana ni byele mhani ku loko mi ku mhani i tiva timhaka ta yena
i tiva timhaka ta yena hi ku endla yini kumbe hi ku ka nga endli yini? Mani tiva timhaka ta yena ku tiva ku vana va yena va hlayiseka, vana va yena va dya va tlela va dyini. I mhani. Se manana i n'wansati un'wana na un'wana nga n'wansati. No, na mi twa man. Ni khetse ngopfu Bothpet ka siku leri. No, ni mi twele man na khensa swinene, na khensa swinene. Khensa mina. Khensa swinene 0860002543 a hi ku tumingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela nongona ku Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. N'wana mingiseri loyi a hi n'witweneni avuxeni mani. Minjhani mani? Hi pfukile n'wina minjhani? Hi pfukile, ha mi khensisa mani, ha mi tlangerisa, ha mi vuyisa ka siku ra n'wehe ra vamhani ra sonta. Tanihi mhani ka n'wina ri vula yini? Ku va ni ri mhani ku swi vula swo tala ngopfu. Ene mara mina a ni la ku vulavulela mina ni nga mutswari loyi ni nga veleka. Ni la ku vulavulela vatswari lava nga kota ku va lava nga nyikiwangiki vana. Ku na vona i va mhani. Loko u ze i va i reach malembe ya 35 wa ringanela ku i vitaniwa mhani. Va le ku kuriseni ka vana va buti wa vona, va kurisa vana maxaka ya vona, va nga ri na vana. Na vona siku leri a ni twisisa ku ri na vona a hi fane hi va nghenisa hambiloko i nga kurisi vana lava va nga vangati va wena. Na vona ka ha ri vana va vona. Hi yo mhaka va ku n'wana hi wa wun'we. Ene n'wana va tswalile. I ti hlamula hi ndlela yaleyo. So mina no lava ku khumba yala ya vamhani lava nga riki na vana ku na vona a va titwi ku ni mhani hambiloko ku nga nyikiwangi, hambiloko ku nga kurisi n'wana wa munhu ni mhani. Siku leri na vona a va kota ku ri tlangela. Ku swi tele tlangela ngopfu vanhu lava twaku ku mina ni mhani. Va tlangela vanhu lava hanyiloko hi va mhani hi ndlela yaleyo. Though na van'wana lava nga riki na vamhani va kota ku tlangela vamhani vo ka va nga ri vamhani wa vona. Na vana lava va nga ri vana vo karhi kota ku tlangela vamhani lava ka va nga riki va vona na vona. Ni mi twini mani ni la ku ya mavhengeleni khenseli swinene. All right. Ni khenseli swinene mani. Ya khensa swinene 0860002543 imani hundayela. Iswo mingisela Munghana Lonene FM nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. A hi ku tumingiselo me ku angula ku yini ka timhaka ta vamhani. Lo sala timina ta nongo ntsene leswaku hi fika va kuma na nongonoko lowu wa Afrika wa vulavula hi ravuntlhanu leri loko hi kaya ku haxela twi kusuka Studio 1 Ogiyani. Mane inhleka inkomo malume imali holeni namariveni mali yomthetho khalanga. Minjhani vazala? Hi pfukile malume va pfuxela n'wina swinene. Hi pfukile siku ra vamhani ka n'we ri ta vula yini? Men tiphina na tinyungubyisa hi siku ra vamhani hi ku ni swi kotini ku kurisa vana. Munhu wa muti lowu a fambile ni tirha ni handzela vana lava. Se ni tinyungubyisa swinene hi siku ra hina. Ni twa ni khensa ni kasi ku ngo huma swihundla swa n'winyi wa muti loyi a fambile single parent. A hi swi tshikeni ka hi vulavuleni hi ku kurisa vana a hi swona ka mani. Hi swona malume. Hi ta ku yini ku kurisa vana swa tika swinene loko se i vona vana va huma kurile i tinyungubyisa i ku ya xikwembu xi lulamile ni kote ku kurisa vana va mina namuntlha. Loko hi vulavula hi ku kurisa vana va n'wina namuntlha lowu wa rikotse i na malembe manga? Me malume phela mina vatukulu xinguwe me lowu wa rikotso ra koho hambi na 13 mani years ke na ha swi tivi kahle wa 1985. Swi vona ku ni wa masiku mpela 39 hinkwavo ni byelini n'wana wa ku hetelela a hi hleni ka 6 ya vana lava a ni ri na vona se ku famba 4 ku sala 2. Se mi ri yini ka lava va ha sungulaka ku va vamhani mi nga ringanyeta ku yini ka vona leswaku na vo va vamhani wa nkoka va vamhani wa kahle ka vana va vona? Ni ri vamhani lava va vuriwaka vamhani hi vana va vona
a va khodeleli va hlayisa vana va vona xikwembu xi ta va hlamula va ta kula va ta rivala mathata hinkwawo ka wona a va khodeleli va hlayisa vana Bazala ni ta mi vitana siku rin'wana mi ta vulavula hi liya yin'wana a mi yi sungurile ya ku i fambe a wu siya ku swi te njhani hi ta bule hi siku rin'wana hlayisekana ni bazala hi swona malume ni nga nkhensa fambile bazala 086000 mara ma hi poyile vavanuna ne ma swi vona ku mi vangela swiphiqo koti ku haxa kahle nongonoko ku hi lava va mi byela ku mi tsutsumile mi fambile hayi va ka hina na swi tiva ku na swivangelo swo hambanahambana kambe ma swi vona ku mara mi hi veka ka xiyimo xa njhani hi vavanuna na ma tivana 0860002543 sale timinete ta ntsevu ntsena ku va hi fika makumu ka nongonoko lowu nhlekani ku na munhu la hayi hi nga rani a ni nga presangi kona hi yo mhaka mi nga kota nkunguta se ni prese kona la i nhlekani njhani botnet hi pfukile njhani ka mani hi pfukile i mani maluleke kwala ka xigalo ka xigalo ka xigalo ka tlhamu merini mani maluleke na siku ra vamhani hi leri fikile ni mikisela ngonongonoko wa n'wina mukhalabye wa mina ve le ku va ri deep roof na ku heta ku vulavula ka vona ni ku mi va twini hina vamhani mi fane mi hi khoma kahle na ina ka siku ra vamanana ka mina ri ta koka swinene ra vamhani leri hi nga ka rona ni vula kona loko ra vamhani leri hi ya ka rona na vapapa a va hi khomi kahle ku hi va na siku lerinene ra kota loko mi ku va mi khoma kahle mi lava va ndla yini kumbe va nga ndli yini vavanuna lava va pfa va hi xanisa phela swi lava va hi khoma kahle botpep siku leri ra kota a va fane va pfuka va hi endlela swa kahle ma swi ta boha hi ku hi va fanele vana muti wu kula wu tikomba ku hi le mutini na mithu ku komba ku hi na koka siku leri eka mina ri kulu swinene ni la ku ya cina kerekeni ni swi vona ku ni mhani wa koka ni le kerekeni na le ka vamanana hinkwavo ni ri a hi yeni kerekeni hi tota hi ya khongela xikwembu xi hi hlayisa hi ta kota ku hlayisa vana lava na vanuna va hina ni mi twile mani ni khesi botpet nongonoko wa n'wina wu hi dyondzisa swo tala ngo ni yingisela ngo masiku kono ka ni nga ri koti ku nghena hi ku ni va ni ri tirhweni namuntlha a ni tirhi ni off no a khensa swinene loko mi kote ku nghena namuntlha ka vula i nhloko ya njiya hi dya hi siyerisana a hi tweni van'wana hi ta hetisela hi vona ku sele timinete ta mune ntsena ku va hi fika emakumu na nongonoko lowu 0860002543 i nhlekani mani ahe botpet aye ni pfukile hi pfukile na nchumu hi ngo vona hi pfukile a khensa siku ra vamhani mina ni tinyungubyisa ngopfu hi rona hi mhaka yini ni kurise vana vanharhu vana lava hloniphaku hi leswo muganga hinkwawo va va tiva vana lavaya ku vana va le kwihi lava ni nga va kurisa mhani lava vo sungula ku nghena va nga vulavula ku loko ku ri ku a swi endla a ta ni kuma un'wanyana un'wana mara swi nge he endli malembe a ma ha pfumeli botpet na tinyungubyisa swinene xihundla i yini lexi xi nga ndla kumisa mi kota ku tswala vana lava va tivekaka na le mugangeni ku va hlonipha i vanhu vo xixima xihundla i ku botpet loko hambi ni sungula ku va single parent a swi siveli ku vana va wena va nga va hlonipha na ku kula kahle va nghena xikolo va ku yingisela va nga vutiseli vana va tsanana a swi siveli ku tshama hansi na vana ku tshama hansi ntsena i vulavula na vana va wena i va kombeta ndlela hi swo swi nga hi swo swi endlaku ku ene vana va chava xikwembu ya loko na wena i kha i chava xikwembu na vana va swi vona ku mara mhani va chava xikwembu se na vona va kandziya kwala wena i nga kandziya kona se na tinyungubyisa hikuva mhani wa vana lava vanharhu a nga ta hena no na khensa swinene mani mhaka leyi vuyelelaku kambe kumbexani yi lavaka ku siku rin'wana hi vulavula hi yona hi leyi ya single parent ni twana n'we nga ri ma hi tshama loko siku rin'wana va kuma nhloko i va ri topic hi vulavula hi yona mi ta twa timhaka to tala ngopfu mabottek mi ta twa timhaka to tala ya hi swona bottek no nkomo mana khensa swinene nkhensi
Inko. Nokona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 ka vatirhi va ka Munghana Lonene FM makomba ndlela lo ativa ku kahle tatana lavana lava ku vulavula hi vona e Ruth Maphope ya Ruth Maphope va tiva kahle lavana va vulavula Ruth Maphope va tiva Look Sharp va ko la studio va te ku hi vonini a khensa swinene loko va kota ku ta va ta hi vona hi ndlela yoyole nakona ka Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timingisero me ku we u angula u ku yini committee timhaka kwala u nga ko lo sala ntsene second thing after ka na munhu kwala ncindani kumbe hi swi tshika na mina kumbe mina voice note kwala mga ko kumbe hi swi sonta ra vamhani hayi na hi titwa kahle ngopfu vulavula na sesi Basani kwala ka bungeni ka xitaci ku va mhani ma ta swi kahle phakatini ka ndyangu wa wena na vana va wena twa hi tsaka ngopfu ka siku leriwa ra vamhani hi sonta hi ta va na sonta wa kahle Bothphethe inkomu Ahee Bothphethe na Munghana Lonene mina ni mhani na tinyungubyisa hi siku leri ra vamhani ni mhani wa vana vanharhu majaha mambirhi na ntombi hambi hi kha hi hlangana na mintlhontlho na tinyungubyisa ene ni mhani loyi a nga tiyimela hi yexe a kurisaka vana a ri yexe first born ya mina yi na 30 years this year second born yi na 24 so na tinyungubyisa ku va ni ri mutswari ni ri mhani lonene eka vana va mina alright nkarhi wu yisile hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi nongona ka humelesiwe hi ncindani Eric Mawasa mina ni khalanga Pat Mathebula mara ku hela ka vhiki lokunenani tata eka Malamulele